Ni, papanam Joey, nakapulas ka mat. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka matan? Wen. Apay, inawis da ka aya? Saan? Ang uray Mapanak lang ta. Na, apay di ka mabain? Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapan kakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? No nangig mo nga addapas ka, no padaya, mapan ka. Takas la inawis da ka matlaangin kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan ti nakababay ni tar aramidat. Tas anak ba't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay ti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpasken ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan bakit? Ay, wan nga rod lakay. Naurnungan ak nga miniti murang tayo. Ala, dumandin ka dita, tatulungan ka nga aglaba. Sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy, no si siya klaang ti aglaba. Iso nga rod ako nakatulungan ka, hantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan, tapno malpas adagos. Agyaman ako na ilakay. Rabien, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay ati na panan na. Diyaka mo nanang. Saan mata nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkalan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagap-apaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no din lawag. Ay, wan nga rod. Inyog ubing na nga minon ti kasjay nga ugali na balasang kaw. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan mat takas la nakarkaro pa'y kit din. Marife, bakal! Marife! Adaytan, simang putan tinalaing nga anak yun, nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay, katanya pa'y ngay. As usual, nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang, tasabatak ijerwar ti asawak, nanang. Nasaya at mata nakariingkan. Anya nga oras ka manan aya simangpet idirabi Alas 2 samat na jayan bakit? Ay unay matdaytan Tumalakan, Marife. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubwat ka nga rudan tamapantay ja barangay hall. Ada ka no iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan? Ne, taapay mat Joey. Sayang mat dayjay Mawarasan ka no mat amin, per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay? Di ka mabain amapan makipilpila ija barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Kan may sa, pagsayaatan mat dayjay. Ay basta. Apay? Awan ka nun tayo na. Awan bagasan? Adapay matkit di Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nuko ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagatan tukid din asaan kayo akabala na pakanan. Joey! Basta di ka mapapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan mat akayat ni Joey. Anya, ne, tapay ka now.
Jak amo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo di anak yo nanang. Ay, sos. Kunanan samat no baknang. Apay no padasam man adagdagan ni Joey. Taagsapul matan iti panggadan na. Nangruna kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay bayaklatan Nasaysayatan asyak ti agtrabaho, ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga ni aga pa kami laeng no aramidak dayta nanang. Ay, una yan day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Wan nanang, padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti danggan na. Sumrekak kas babaunan damadamila. Apay asumrek ka ababaunan. Di ka lagbain mat marife. Ne, anya kay kumati pagbainak Joey. Nalinis mat at trabaho day jay. Ay saan? Ibabain naklaang asawam no kasta ti aramidam. Apay akasta ka Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanutang ay makabayad no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan nagkatkatulong. Takababain. Anya? Sige. Palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. Nagsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko aparakan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan, bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-applyak, kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Ay wanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagberok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahoam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. Ad-ado mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di kagdanan, ta saan tayo mat nga agbisin. God will provide kunak manan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagas kin ni nanang, idi namin sa nakalman. Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga dya istor? Kamabain. Amangan na pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay saan? Ijayayan dananang ti papanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain pa ikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan ija balayda. Numabain ka, siya akong timapan. No palubusan nak ko mga min nga agtrabaho, di saan ta ko mga agot utang akastoy? Adday ta ka manen, Marife. Mangrugi ka manen ako nak. No kasanumat nga Uston! Sige. Tama pa na kaya balay tananang. Di kan rumwar, ta siyak timapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar, bakit? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Kuha na nang. Saanan? Ado ti masida iya balay. Nangalaan nyo ngay. Ay kat pinalingki ka na nang. Alakit din. Ado ti masida iya balay kunak manen nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amuklata na nagulbud manan. Amukon kat ti ugali da itamanugang ko.
Uray agdadatang awananda. Ibaga na nga adda. Ay, una yan ayaday tamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, tinakakaasi iti kasta nga ugalyen na. Masurudak man ako nakon. Naimbag arabim, anak ka. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis ti panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumait. Agkukuyog tayo tao na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdangag tayo iti sao ti Diyos. Ay na, sana kayat ni Joey ti makimisa, tatang. Di mo pa'y laging bagbaga, di na kayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat padasim lata, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi, nga ti isermon na inton bigat, kat may papankadagiti sadot ken na pride nga asawa. Talaga pilitak amapan makimisa ti asawak, tapno mangeg na, tatang. Ay katanyagay ti ammo tayo, anak ka. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan mo't lang kukuin na dito'y balayo. Dahil tantumit lang agil ilad ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis ken kuana. Bareng da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Marifay! Ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay dya karayan. Awan nga mindanom mi. Nikat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan dagiti aginam, Juway. Masadutak nanang. Kabailan dan day jay. Juway? Ken may sa. Adda pa panak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda pa panak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginaom ti pangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing petak met. Sa anak met amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife? Di nakpakibibiyangan. Tasaan ka mo napakibibiyangan, Joey? Apay akastamot hindi pa nagsungsungbat mo kanyak. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Ha? Ano? Batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakitanag. Agpudno ka man kanyak, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tamapanak agdisdis kitar iti kwarta nga igat-gatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nuday tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Katnapan ka nagbirok iti trabahom di nagsayaat ko ma? Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak asaan da tayo abaybayan. Anya God will provide asasawam mat, Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako nanak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamo ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makaad-adaw? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wan nanang. Jakon imbagbaga
Tano maamon na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga day ta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang, mapampanunot ko paikit din a panawan. Anya, ay saan na balasang ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan ang takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuan na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapay laang balasang ko, wan? Patsyag ang makapanunot tumat laang ni Juway. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat ka matan ba kay? Apa yan? Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abang banog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatang matan. Ay katagtumar kayo na iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas kat masigod da ita arikrignaan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas kat awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas kan pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak ijayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kuman ah. Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamat tanti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapwang ba kahit? Ijay balay da Joey lakay. Kahit, kumusta damatan ngay? Ay na, kas iti sigud ah. Awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat. Saan magtakarkaruan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga tayo. Isulaang matigas niyay. Naa, damagam no asino titin mawidan na sanak tutalyawan. Ha? Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. Ha? Ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo ibaga asyak tiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulukwa na kasta, Emilio. Ah? Sikan sa matin malaan na. At nga minsan sadot mo ka. Anya? Ay, saanan aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, Asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Wen kang runaan iti amin, saan tamat lang ang mauma amang palagip kenkwana. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka matagimbagan? Ay, wan nga rod
Matayak samatan. Anya? Saan abakit? Di ka kumamatag sa o iti kasta. Pangasim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugag. Napapapanam ngamin aya. Apay ka na yun kamarabyan. Tabagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di sana kun amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat tanti kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ha? Saan abakit? Pangasim ta di mo aramidan dayta. Ala, agpaimbag ka bakit? Kat, pasensya ka naman. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmunan ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akon iti panggadak bakit. Promise. Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, aging ga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti naganak na. Iso na laeng ta saan meten ananayunan ti anak mi. Agmay may salaeng daytoy ket madama meten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy paykit di timang dadael, itinapintas alangan-langan, wano relasyon ti maysa a pamilya. At least, nasapa anak ameris ti asawam, kat ita nagbalbaliwan. Kararag kan panagserbi iti Diyos, ti kabilgan a pundasyon, tapno agbalin anapintas, ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagtengay. Anya nga iti planom ita, Winston anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod nanang. Napaadal mo matandag iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan nanang? Dandan ni 40 ti tawen mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya.
Awan met nga rod ti makita apakarik na ak iti ayat nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo para kanyak? Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro ananang. No talagang awan, ay kat aklonin tayon ati panagbaak ko. Awan, sige, tayo baga kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, kit talaga akastaan nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa, adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwag matkit di Ay, anya nga itimbaga ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo nanang? Si kalatan ti mapan anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mo lang ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat nga agpaiso no pilitan nyo tagbiyahe. Ngala, siyaklat nga roden ti mapan. Tapno awan may ipagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kaya't mapagtugawan. Uray itilatan pinakalikod manong. Sige, ang awan samot sa bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga roden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha? Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Tika di balasang anaam-amaw idinapan ka ijaayan daading mo Rowena. Ay, sus! Talaga chismosa da akabsat ko Awam matidakis na anak ko. Naistorya na laeng mate. Ang lalaing ti agaram. Iti kasta, hadang tumaten manugang kao. Imbaglang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sus, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga sawa kamatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y adag iti agbalin nga apo ko kan ka. Ada ko makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan ajak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod na. Papapanawan da kon dito Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaad. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpat dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ang unay, Winston. Ad-ad namanin nga ay ayatan ka. Awan anyaman na, Joyce.
Pagrabangak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga ron. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak, nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak, tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryaan ti anak may. Ah? Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudno, mate. Agyaman ak, nana. Saan lang nga napintas ni Joyce, nanang? Nasingpet pay. Kang ronaan ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal kamot ang balasang kaw. Adama washing machine. Iso ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saanan, nana? Basit lang ang matula ba, Mabiit lang daytoy. Wanagam kababain kan kabalasang kaw. Si kamot ti aglablaba kadagiti kawusmay. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakiti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamin, nobya na ka ti anak May. Iso nga ibilang da kamutan kas anak May. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo Winstown anak ka. Ay ko, ang damot basitan tatang. Apay ka di? Anya nga'y ti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko, tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ang grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayo. Awan matkit di Ay, amo matan dagiti kakaroba tayo. Nagatayl dagiti dilad Basit labanag ang makita Ket ikandan dagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak ka. Sige, takasaritak to ni Joyce, may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti ko nam apanagkasarta, Winston. Ne, apay, saan ka pa'y ka di nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ne, apay ngay mat? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winstown. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Dandani minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, word. Siyak mismo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta. No kaano ti plano da panagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay.
Kurang pa'y kanu nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papilda. Tapno maibagamot tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta noan niya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wen. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Kan nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsakmat ti biyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita bulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyaman na, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, rombang laang asikat ti mangigam iti sweldok. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpernak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit. Iso at talaga ang nagasatak. Takaskan katinted ti Diyos akabin nulig ko iti biyan. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadikin ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige, awagan mo no i-text mo tulat tangarudan ni Winston. Wan, nanang. Agan anad kawan, sapay masikong ka. Wan, nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, ang mga numabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pailaan iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kuha, saan ang mabalin lakay para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve day jay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak iji lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne? Kaawawid mo lang iti na panalawas Ita, agawid ka manan? Wan, tamailiwak mat kininanang ko. Wan, ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiagbiyahe. Okay akla ang Winston. Bakutin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbagman ta nakapasyar kayo anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak kak unay anak ko. Ket
Ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Word, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Ang ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyogan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya kano aya nga minti awidan na ijay? Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo tay tantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo taurayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan numatagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tanong surutak lang ni Jay Lugarda. Amom ayat iturturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay Lugarda. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang! Umayan! Ay na, agyaman ak ta simangpat kan Joyce. Amom ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan, Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Uwan, Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayot latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Uwan nga ron. Isumatlagayam anarigatan at anang ipas ngay kan ko na. Nagdakil mat ngamin. Uwan nga ron, nakasalsalon at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamu kalatan, Winston. Adamin kan kapangit dan. Sige, Winston Junior nga ron ti panagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko sa dawaga. Ha? Asin ti awagan, bakit? Awagak minanang ko. Ibagak ka nagpas ngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunam pa'y, Joyce. Awanin nanang. Dayta na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Amangan no adda makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Amangan no maibalod ta no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Tasya kun ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya tita. At ang anak mi. Angam, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Day tatipod no, bro. Ang kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa ama kagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga gurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runa into nagadaldan ton. Insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Day tatipod no, bro.
Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyan nga ugali na. Iso nga insin akon. Damag ko nga'y darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Apay kasta tinangam, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan it inaramid mo. Winston. Apay anaglimot ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naklagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan na kulaang gayam. Sana po no dayta. No sana po no dayta. Ayan narod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na kumano nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y palay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agaraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsatan tandaan yaman a relasyon ta. Lipatin na kon, kat lipatin kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpapakita pa'y. Panaw! Diyos ko. Italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakang. Amang sarangat ka nagito'y apandubok tibiyang ko. Sapay la ko ma. Tamalasatak da ito'y amapaspasarak kita. Diyos ko. Si Kanti makam mo kanya. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kang mabaybayan. Iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga sawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, mano. Ay na, bay amon na ita nga asawa ading ko. Ada kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko. Awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam-amok abalasang ken ka, manong. Ay katiyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba wenno pamanaknak ko. Asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu apa nagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadwa kabsat ko ni Tonton. Agad adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem san na akayat asawan amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom,
Amangan no iti may kadwa nga ayat mo kat isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam Winston, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Umay ka, tamapantag to go iti salunan kasinsin. Anya nga di aramiden ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag to gaw tamakisala ta. Ay, kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan timapan. Agbati ak dito yan. Anya? Ay saan Napinpintas matlaang numapantaag to gaw ijay. May mayat ijay taada silaw. Madidito ita nasipngat. Ay na, amo matadyak makisalsala kasinsin. Iso nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, ado ti babbaros ditoy. Sigurado akasken ka adayo ti kayat da nga isala. Iso nga umaykan taagkuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka dagiti babbaros dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di mat amaamuan ti madaydayaw anagan mo, ading? Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunak agkatawan ng talaang. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No day tati ko nam, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangibang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak madla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen. Balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay, kunak. Ay, kuha. Uwen, balasang akpay, Miguel. Baro akpay, mat. Mabalin ka di amaalat ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Iyag mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat din ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne? Apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak amo Nalabit kayat nakakasarita. Adalaang siguro kayat nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak namin nga agar-aram ka kanyak. Ay, sus. Di naksamat kayat ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamugan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Hindi ta kabangibang nga ili, tata. Ar-armam ni Rosalia nga anak ko. Oon, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oon, tata. 100%. Singgelak pa'y. Hanya nga iti trabahom. Kwa.
May saaklang anano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumaiti ag maneho, ag karpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumpat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Nunwang atarakan mo. Kwa? Adda balay mo. Awan, tata. Ngam uray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka na. Gamang sapol ka lang dito sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble dito balay me. Anya? Saan ka mo't siguro at ulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid ka. Kat di ka nagsubsuble dito balay. Ha? Magsapol ka lang dito sa baling armam. Naawatam. Nagalas mo't tikas jay apa nagsasaom ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagitimbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak na. Ay unay kan. Panunutem ko mamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti ado pa ya sa o Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat dayay a Miguel para iti anak ta. Apay, si kaaya ti baki asawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y mat nga roda babae. Iso a masapol nga roda pilyak ti umno para kenkwada. Wana. Ti kayat kao. Katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiad to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Ada. Tada kayat ko apakiasawaan na. Daimbag na jay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di na ba't ay ayatan? Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Tiagbali na biyag na. Feliciano. Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. Napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel. Sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko nam? Tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Talaga natangkan ti ulam. Di mo't inbagakan ka. Di mo ak-aklunan dayay Miguel. Ha? Sinaam dayay lalaki. Tawan tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kaskenkwada. Oray manalon laeng tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti dayta. May mayat di baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka ada pintas ti masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tata. Ay, sana mabalin. Sinaam na jay, Miguel. Tada pangyasawakan ka. Anya? Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakda kamatan niyo, tatang? Basta. Ikuyog konto dito'y balay. Tapno makapagamam mo kayaw. Sino ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano? Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana ngam awan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga road. Kuyugak to dito'y balay apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito'y balay. Anya trabaho na aya? Negosyante. Di ko sipay
Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti dayta lakay. Ay, basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baro dayta tao? Ay, katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang? Ay, siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kahit talaga mo ta sigurado, Axelia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't nagkasar? Iso ang mabalinda pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nagkakaida? Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa abaraw? Ay, uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baro akmat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak iyo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y nagkalay sa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Iso na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ni, taapay mat nga apilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin? Ada ka nula kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayat unay ni Miguel. Iso lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Iso ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam dayta kada angkel ka ni auntie kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribukan ak ngarudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kuana ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa'y rumrumwar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat? Ni Miguel laang ti ay ayatag. Iso laang ti kayat ko, tatang. Ay, saan man na natangkan ti ulam? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang! Napipiaday-day ta negosyante. Ado ti kwartada. At napay balay kan kutsina. Isaw ti dimtan. Makitam ti kutsina. Nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag langan. Tanadaan ka matlang iti oras nga umayag pasyad dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siyak ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Ha? Di ka tungtungan nga dita, makiamamukan akin ni Sir Richard. Awan gayam. Adain sangput ko amakmakan. Tiyak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayjay. Ay, uwan, sir. Sige, tulungan da ka na abang ibaba. Anya kamatan lakay. Lakay matgayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Agtal na ka, Bansilya. Saan ba't nga iso ti lakay,
Laklakayak matpiman nga adayak. Kanuray lakay, tamats manimay. Feliciano, Ananwam ti ubeng, nulusok mo ti bulsa na, alamat. wana, ngam, kasano nga rod apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Ahay, agin-agin lang dayay. Kaya tinantumot lang ni Sir Richard. Siya ti makambaw. Rosalia, apa nga may ka dito dagos ko? Kuha, Miguel, pastor ka na kumapay pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dyan kaya ti agawid. Anya? Sino ti Dintang? Miguel, sweetheart. Ha? Sino ti Dintang, kunak? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sa balay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudan dito eh. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, denggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang! Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nanang. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pad. Amagan lupaawi dan dayjay. Apay ka di anak ko, kasaritak. Tay banganan iti dayjay a Richard, tay kasana ko nana. Anya, ne, kasar ko nam. Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Ang kasar kayon. Kan may sa, di mat ada ni Miguel anobium. Awanan nana, nagsina kamin. Anya, ne, kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Agyaman na. Takinayat nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat na. Kan, gwapo ka mahit nga oray lumakay kan. Oh. Agyaman na kiti pa nag-apresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di kag nanag. Itid ko amin na kidawam. Basta manukot ka, amakiten na kanyak. Agkasartapay sa tanto agdan na, Richard. Ha? Agkasartapay ko, nak. Iti kasta, mabindisyonan mo at ipanagdan nata. Kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipon. Engam, uray no kasta. Nakasagana ka bang tadite amin kan ka. No lakit dito manukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, nga agbalin ko maakata ko nainay ko iti biyag. Ngem no kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, ket idinagawid ti babae, nagsinublyan damatlaeng. Gapu iti sakit tinagam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso anagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko at talagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42.
Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka panang yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing ka paymet. Luktam ti pusom nga agayat manen. Di mo pa idaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia. Ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.